Kubor nakaslem jong nongsan Hima. General Secretary ke Khasi Students Union Usamla Donald V. Thaba harangkat kajing senran lang ki dekot ke KSU Sengkeme minta kesengi ke arpu kendai tadi kerumpang arjar arpu saw ulalap dalade baki bar Jylla ki basyong basa Max Welton Estate kebadan Kenchester Oxford Hill bat relbong ki ba Pyntuid gi Jaboh syakawa kabatoi sya Sherpi. Nongïalam ulalap ru baki ni ki bar Jylla ki balasa ki lari ki Masi ke Jaka bahap hapo ke Municipal ke balakang banri jingri. Hagani kesengi usamla Donald Thaba ulayo ruban pleno ya ke ying ke balasna ke KSU Laban Circle ha Max Welton Estate kenang ban ai Jaka sa syaki paradok parasnam ki bamdon Jaka sa kenang ban yada na ke jingkaroi ki bar Jylla ki basyong basa hagani ke Jaka. Nah, tu đây. Kena tu. Lagi tu. Lagi tu nak tu pakai tu pesawat. Itu sedin ni dari ke pesawat. Ini yang dari isu Laban Circle kalau simbolik ya sesuatu syuting. Tapi malah keren ini dari essential seperti isu sekuni bah ikut di para kasih bah bawa Jaka sa dengan sini dengan yarap nasional ini masuk ni radak kata kajian anti jungi dan dia lo ya sebi dengan kata lah bah isi bahasa Maju perang! Maju perang! Maju perang! Islam! Yes you! Islam! Yes! Jokan itu buat berilah mencium yang kan orang. Jadi baca kot itu baca kulit yang kapor itu begini itu mencuai assurance ini kumtai ingin minum kuat. Onda kila yang kita detail si boro di kot ini ingin saya. Ini jenisnya juga minta sini ini tang sistem. Ini tang ditang simbolik. Di kumbang itu ada kat bakal sokar kata Islam. Ini manutayo manupnai na sna syuki kiki. baru ni yang terkenal semua. Tiap begitu nah. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center